Pejuang Hamas kembali melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Israel di jalur Gaza. Dalam sebuah rekaman yang beredar, terlihat momen penyergapan terhadap kendaraan lapis baja berat milik Israel di wilayah reruntuhan Khan Yunis. Dalam insiden tersebut, pejuang Palestina berhasil mendekati kendaraan yang pal ke atasnya dalam keadaan terbuka. Mereka kemudian melemparkan alat peledak improvisasi atau IED langsung ke dalam kabin kendaraan yang memicu ledakan dahsyat. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kamis 26 Juni 2025. Serangan ini menandai keberhasilan taktik gerilya yang digunakan Hamas di medan urban, sekaligus menjadi pukulan signifikan terhadap pergerakan militer Israel di wilayah selatan Gaza. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari militer Israel terkait jumlah korban atau dampak dari serangan tersebut. سنعد لهذا الجيش جوامعا وعذاب بمعية الله عز وجل سنذيقهم بأس رجالنا وبأس جنودنا والله عز وجل لن يهزم جيش قائده محمد صلى الله عليه وسلم. خرجنا إلا انتقاما لحرماتك وانتقاما لدينك يا رب، انتقاما يا رب للإسلام والمسلمين. يا رب أنت الموفق وأنت الكريم، يا رب اكرمنا وندخل فيك. الله أكبر. يا رب يا رب اغفرنا وارجع ثاني وثالث ورابع لين ما ينقلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.